bosansko-hercegovačkih navijača koji su nakon Marakane definitivno zaslužili sva odličja, ukoliko ih uopšte ima, ove naše razorene države. Stotina navijača Bosne i Hercegovine nije krilo dobro raspoloženje za praćenje jednog prije svega sportskog događaja. Došli su da navijaju za svoju zemlju. Strpljivo su podnijeli rigoroznu kontrolu na ulazu u stadion, gdje su im oduzimali čak i porukama bezazlene platnene transparente. 2 sata i pol prije početka ušli su na posebno ograđeni dio tribina. Oni spremaju da navijaju za populaciju Bosne i Hercegovine. Početka utakmice najavljen je pakao. Mladočetnici na dio tribine gdje su smješteni naši navijači bacaju kovance, komade stolica, kamenje, komade željeza, rakete, topovske udara.
Što njih 50.000 javljaju se kao mestama. Ovo je I nakon svih za dijasporu sprema, uglavnom se nema i da imam otkud mi otkupi dodaj prodaj i onda prodaj. Leđa po glavi, puknu arkade, kad te trese marica zbog političkog vica. Kad dođeš kući, legneš modar u krevet, vikat ćeš amo i rušit bateri vjebe. Država mi je kurva koju je jebo ko je htio, ja to tad nisam smio jer sam još premlad bio. Pokrali ste sve